So kini ato ang challenge karon mao na sa disya ang English to Bisaya Translate Challenge. Ang English ma'am, among Bisayon. Oh, ang English. kuya. Oh, kay bao na si Ernesto. Karon Ernesto. Sila kay bago ni iyan sa gisunod imong istorya. Karon Ernesto kay dili gyapon ko mohatag og premyo. Ano ma'am? Kay karon ninyo may bawan ang inyuhang grado nga tinuod ninyong grado jud. Dayon, Final grading na ni ma'am. oh, final grading na ni. Dayon may bawan ninyo og kinsay makapasar og kinsay dili katungtong og grade 2. So naadyo mo grade 2 ani ugma ma'am. Oh, nay mo grade 2 ani. Sige sige. Oh. Nya ikaw Ernesto paningkamot kay para sa makuyog na sa kanilang tulo. Yes ma'am. Oh. Ayog buwag nila kay para pareha mo tanan ba? May na mabili na sila ng mga may. Nya ready na. I-twist gyapon. I-twist gyapon ako. Okay. Nya karon tagsa na lang jud inyong answer. Tagsa. Bawal na magdaduha, magtultulo ha. Okay ma'am. I-twist una lagi hapon tatay piso, talimo ko itutong last Ernesto sa muka. Yehey! Tatay pisot mo na. Sige. Ito na ni ma'am. Ready na tatay pisot? Ready na kayo. Okay. Ready na ko mo grade 2. I-translate sa Bisaya ang I am here. I am here. Oh. Nara koy 5 seconds ra akong ihap. Apa? Oh, sa pagunon na. Kadaghanon lang ma'am. So sa 5 seconds kadaghanon lang answer. Sige, pwede na sad. Okay. I am here. I am here. Oh, Bisaya ah. Ni anak ko. Ha? Ni anak ko. Wrong. I am here. Ni anak ko diri. 1, Abot na ko. 2, Ano to? I am here. I am here. I Three. am here. 4. Nana ko diri. Ha? Nana ko diri. 5. I am. Oh, alim mo koy. Oh. I am here. Mo-abroad na ko. Wrong. 1, 2, 3. Dali diri debasan magtirjir ta. Wrong. 4, 5. Ha? Nadyan ako diri. Wrong. 5. Totong. I am here. Ako ang buhok. Ha? Ako ang buhok. Wrong. Nga na may buhok. I am here. Here nga. I am here. Oh, di ako ang buhok. Na dire. Bisaya Ano nga. ba? Ha? Oh. Oh, na Bisaya, Bisaya. here na dire. Ano ba? Oh. I am here. Oh, I am here. 1, Na anak ko sa mua. 2, Ako'y naa diri. 3, Ako'y wa kasabot. 4, Ako'y bugo. Ako'y bugo. 5. Ernesto. Repeat kay Ma'am B. I am here. I am here. Ano nga? Na anak ko, wa ko'y buhok. Wrong. Ang anak ko. Kuwang na. 1, Na anak ko diri. 2, Wa ko diri. 3. Pauli na ko sa mua. 4. Na anak ko diri. Ha? Na anak ko diri. Na ako dire. Oh. Na ako dire. Oh. Correct! Diri go. Oh, 1 point Ernesto. Next. Grade 2 ani no. Grade 2 ko na. Grade 3 pag Tatay Pisot. anak ko diri ay. Where have you been? Diin kagikan. Ha? Diin kagikan. Where have you been ka? Oh, where have you been? Isa to, diin. Diin kagikan. Correct! Ito na Oh. Next! Alam mo ko Why did you come home late? 1, Lagdo na rin sila. 2. Ano man? Nga ni adto ka sa balay, nadugay ka man. Wrong! Nga 3. man. O ya, vamos. Why did you come home late? 4, Nga nung nadugay ka sa balay. 5. Totong! Sa tamam? Why did you come home late? Why did you come home late? 1. Nganong nadugay mangkag uli. Correct! Kalimok ko na lang. Next, Ernesto! Tuduan sa episode. Ernesto, Ma'am. take care. Take care, ma'am. Oh, take care.
Kuan ma'am. Mag-amping. Ha? Amping. Correct! 2 points, Ernesto! Next! Tatay Pisot, Ipalpam no. let's go there. Lah, ha? Let's go there. Mubiya na ta diri. Wrong. 1, Let's Let's go. go there. There gani. 3. There diri no. Ito ba ito? Oh. Diri no. Let's go there. Ang there kay diri no. Dito. Let's go there. Mangadto ta. 3. Moadto ta dito. Ha? Mangadto ta dito. Or moadto ta dito. Correct! Topay sa Ernesto. 2 points. Si Alimok ko. Alimakoy. Do you have foods? Nakay pagkaon diha. Ha? Nakay pagkaon. Correct! La. 1 point. Alimakoy. Gutom ko. Nakay pagkaon. Next. Ma'am. Totong Tugsok. Yes, ma'am. Where do you live? Where do you live? Ah. I live my teacher. Yes, I do for me. Wrong! 1. Unsa? Where do you live? Asa ka dapit nagpuyo? Correct! Ayan, mag-proceed dyan nila grade 2 ah. Ako pa ay. Ernesto, Ma'am. why are you here? Why? Why are you here? Why are you here? Kanang naupaw na ko, ma'am. Wrong! Asang buhok na ko, ma'am. Wrong! 1, Wala ko buhok, ma'am. 2, Tila na ni. 3, 4. Nganong naka diri? Correct! Sabi ay. Next, La. Tatay Pisot, can you help me? Kanyo. 1, Pwede ba tabangi ko? 2, Can you help me maka? can you help Tabangi me? ko bi? 3, Can you help me god? Can you help me? baliha to, baliha. Can you? Hindi na, kwenta na, ma'am. 4, Kwenta na, kwenta na. unsa to, imong ingan? Tabangi ko bi? Pwede ba tabangan ko nimo? Oh, correct! Next! What can I help? What can I help? 1, Unsay akong ikatabang? correct! Last! Last. Last! What is your name? Name is the Tugsok Humabal Baby Junior. Wrong, oy! Unsa di? Wrong! Nganong nangutana? 1. Unsa, babe? What is your name? What is your name? Unsay imong pangalan? Correct! Okay, karon. Ma'am, may mga naman kisay. Valedictorian ma'am. Oh, may bawa na ninyo. Magna cum laude, ana. Oh. Okay, karon may bawa ninyo og kinsay Magna cum laude. magna cum laude nya first, Og second. Yes. Okay, karon. Love. Ang inyong Linya ta kay teng ding. ang inyong magna cum laude, ari ta magsugod lang sa second runner up. Yeah. Awahay mo ng magna cum laude. Second runner up. Ding ding ding. Second honor. Sabi ni. Second honor. Muguan ni Mestra. Second honor. Imo mamin bayoton hinoon. Nagtana ko sa naong na Ernesto ko, di mo na magkuhan. Second honor. Graduate tani. Graduate tami ani ma'am, ya ikabalik grade. Pabili naman yung ko sa grade 1 kay maestra ko grade 1. Second honor. Ding. Totong Tugso! First honor. First honor. Alimo ko! Nilupig akong auto ginani. Cum laude. Cum laude. Ah. Dili ay para trili ang magna mo ko. Magna cum laude. Yes. Ten, 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 ten. Ako na kay Bright ko. Ernesto Sambuca!